Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaras syabab man istata'a minkum falyatazawwaj wa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man yastayfa bis-sawm fa innahu lahu wijah. Wa qala an-nabiy anni sunnati wa man rakiba sunnati falaysa minni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ananda As'ab Kaisha Padli Esos bin Suwardi, saya nikahkan Pita Azhari Esos binti Bahari Haris dengan engkau walinya mewakilkan kepada saya untuk menikahkannya dengan mahar 1 petak tanah dan emas stel turun karena Allah. Saya terima nikahnya Pita Azhari binti Bahari Haris dengan emas 1 stel dan 9 tanah tunai karena Allah. Alhamdulillah. Maka demikianlah bapak-bapak dan ibu, dan kita bersama-sama menyaksikan proses pernikahan dengan lancar. Baik, hadirin yang kami hormati,